prethodne 3 noći zaista obaramo rekorde posjećenosti. Večera smo također nastavili u tom ritmu, nastup Zdravka Čolića. Zaista na veliko oduševljenje publike u regionu. Zdravko je opet u baru. Ja sam sretan što su me tražili ponovo. Koncert odličan. Ko Čola, najveća zvijezda. Brojni ljudi iz regiona su došli, upravo u prilog tome i govori publika koju možete vidjeti. Prelepo je, prvi put smo u baru, prelepo je. Mi Zdravka Čolića mnogo volimo i zbog toga smo i došle. I prelepo je. Iz Prijepolja. Ja sam sa Kosova, iz Gračanice, prelepo je. Obzirom da je Nova godina, to je jedan poseban dan, to je više onako fešta, nije nikakav poseban koncert. Bio je 21. maja u baru 2023. godine. Dan državnosti ko što onda bio i tako da, evo, tu smo što smo. Neka vam je srećna, 26. godina, Nova godina! I drago mi je da smo, to je cijela Crna Gora, tu smo mi, tu smo. Družimo se i tako da radujem se i sretna vam svima Nova godina. Odlična je atmosfera, a sa rodbinom sam pa mi je sve kako treba. To je bila naša intencija zaista da pored ljeta i ljetnje turističke sezone da upravo novogodišnji praznici budu razlog da se u bar dođe i da se vidi da se u čarima zime može uživati i na Crnogorskom primorju. Organizacija sve ekstra. Mi smo iz Novog Pazara. Ali uglavnom eto da je to zdravlje i mir među nama, da nema nekih problema koji vidimo u svijetu da stalno ima. Tako da to čovjek sebi na prvu može onako poželiti.